KSA Inglong po Sertalin Katalon Japan Katisi Katida. India's Best 100 Institute Award Swalong JT Tech Info Computer Training Institute Ahempu G10 Terang Nong Ekilongdu. Sadai Assam Lekika Samaru Samiti Tumpeng Taradubi Aro Ame Keseng. Kardom Pinikarbi Prime Tama Birta Long Pen Nelesami Raniti Mungpi. Tangti Pinikarbi Prime Tama Birta Angton Pen Arjuik Tha. Dilaya Long KSA Inglong Po Nikan Eseka Mepi La Pen Sertalin Katalon Pon Japan Katse Katidang Pon Boma Birta Nangle. Dilai Khorsing Terang Aklamalong KSA Inglong Po Nikan Eseka Mepi Nikan Po Kep Kechok Mate Sertalin Anikan Dilaya Long Si Paman Pon Po. Sertalin Anikan Mesen Pen Katalon Ponjia Pan Nonamat Pan Paro Isi Pen Pan Prokep Trokep An Kisik Kedang Patun Pontang Nupusi Pini KSA Inglong Po Bukazan Regional Committee Atun Bang Nobin Rongpi Pen Perangkat Hengno Pachinipo. Ladak kini non ladak idoan perangke atum an panstami aprang sini tum kaljocer ya song ahin benchuru pilo kacuru theke nanglitum ladak litum kaljocer ya song tiningan ningkan sega maipi ningkan phokyap kicok asingkan lo abang so singkan sertalin asingkan madak dela ya long pamong si puman pon po laso kapaman pon along ilitum non kiklem kidam bolong nanglitum laso khorsing terang Jutang along klam dela along na kaum dia pada fungsi ini ladak sedang kini setong liman hanang hitung kadu dengan sami hitung kadu saya song hin pen kang sam ni kang sama kadam nang kaju lah nildak itu kadu saya song ningkan asek amai pi piningan ningkan poket kicok lo sila bangso ningkan poket mate sertalina singkan beng ladak dela along Khorsing terang jutang aklam along si paman ponpo la si pinyana bang kini litum labang so sertalin nasingkan misen minga pacun ponji apan per itu sisik citang pon bom lo lapen arni bang no naman yirum ki hok pondo labang ke April 2 3 4 5 an la si labang so polan aporting e patangnya pan yirum pingan don ria bang tang lo lapen non kalbi hem tun sitami non kin pon bom lo lapen dolang ka somse ponji non namat 60% an bang tang kon lo la singan philang adu wedolang ke non ka somse da do tiklang la pen hem kun sami ladak non ka paklang konje bang ke ladak dela long sami la long long ben ni tum sami kim bon no ka bi hem tun sitami choklin ma ka bi hem tun la son bang kali de ason la si non la bang so ka bi lo cha song ningkan ase ka mai pi ningkan phoke be chok se talin singkan me da so ka bi hem tun sami choklin si paklang pon po ladak karbi hakut karbi tum ahem tun koson ma ladak thengrai rai tangho borai tangho lapen long kut kam lapen daklang eng thilun pinok se kadu ko ladak bilapo lang tum tok pamisi pabon krai po je mo phi apio be tum sami karbi hem tun koson ma khalai hui bang chini ponji la se hokpet karbi hem tun ne tumlo lapen no ma bang 50-60% bang tang pon lo tang te bang dola Mumbai Kohinoor Continental Longkapidapon Surihinira Inko Raketomani Kana Parman India's Best 100 Institute Award Swalong JT Tech Info Computer Training Institute Ahempu G10 Terang Nong Ekilongdun Mumbai Andheri East Kohinoor Continental along There Nipai Krehini Arni Surihinira Inko Raketomani Kana Parman India's Best 100 Institute Award Swalong JT Tech Info Computer Training Institute Ahempu G10 Terang upon world greatest influencers and international motivational speaker Dr. Vivek Bindra Lapen Director of DITRP Amjad Set Atumari Dengpen Nong E Kapajerpo India ang kangalong alang nita inut Best Performance Bu Hoxi Nong E Chipalong Duno JT Tech Info Computer Training Institute Ahempu G10 Terang ke Samaguri Dong Puda Sarmen Kro Arong Asar Tawar Krong Plika Salamalong Compensation Aputak BJP Asong Atum Perangkia May Kapitapon
Doboka pen Dimapur adak towar krong plika selamalong longle kidun vekatum compensation mate tangka longdun ma longdun dema lapen laswalong kumaratum si thangbak be amen ka jogdun thap mate kechok jeke doma arjuponik sina la krong pli towar la bangso alamalong la so alam ki joine pen kidam tang Guwahati long ka mahajon pro pen tang lo Tentu atumi abangke mohon rompi alang lihin pensi presbit alang litum bilo lasi labang so alam ki abangke ilitu Kardianglo Autonomous Council CM Dr. Tugram Rongha Lapel Revenue in charge Omor Singh Tiso alang litum hansi labang so alam ki abangke alang litum si kaduk abe abangke Chokji alam itu menghansi alam kia bangke kibo. Setamia hok ket alam te bangke lah no don mali itu pini muhat ini tu ma stirelong esti morcha secretary ta ninjelo si labang solama bangke pini arniana bangke longle hem ku binom ahok pet apota ki choklim abang tu hanara bangke pini ke bangka ki pisi onglo la pentua bangke inut bang ini angbong long kecil jong dun pen la pentu inut bang ini itu long lia long mane thengpi edun lo fishery semar dun lo hem chikim dun lo lage jirat pasik lo polo solong inut bang ini itu adalah la tum dun coba jo ini si pinia bangke poisa long lelang tangka long lelang komen pensi itu masih yang betul apa lapen revenue ye Omor Singh Tiso hak irrigation bangke banik lalesi lapen hinia bangke forest department long le irrigation department kene soil long le along komane individual atau tangke la bangke district authority do police authority do pachini no lapen nil tum phata pachini no lasana bang tu bangke nil tum benta la bangke chakchi lasana bang tu bangke nil tum in condemn sona aghatona bala sona si pulo mati so bangen non anke thek long bange section 1 section 4 section 3 section 4 section 5 section 6 7 so bong pe na bange ipitan si ong lo tangkana ngali si ong tapi ipitan si ong non ipipe bange se 5 to 10% bak si monana bangke inut bahani itu si alam ki pidu chok si baki itu ke monan ke thegong bangke hak beneficiary tunjong si do te office long pa non ke nitum ke theglo bangke middleman ko tum si nitum nang tumlong le nang palong ko pune po sang do la se ahok hak tunjong si anki nang tuma porialang bongjong si komane ko pune do ko je po jiri peng bong do puna pa bangoy dak la ke ni long le bek lo le long se amu mondol amu SK komane bangsi ahok hak kota kudi dat nang cirai pide kompensasi na NP dapur nang paklang tai nu nang paklang ki bitan hangjo chok mati konane social media long puna ahok hak kompala long le hem ku bek ku nu tan angka party long juga juk pune lasona moben pulu mati kona mene long le hem ku long bangsi thing pinang chi ni nang bangai poli chona itu mengai asa ole long lak pot ba lak ke long ku ni itu mengai dak si ni te chok nang tu chona lasona tum seri cholo la asi kali ni kalang langa asi non ratu survey ke bang cemut kela highway mati ang bonglong nang dum thengong mati highway ke bang pe ekdom paro khoben up to la di subal ana tangan di fishery budano thengong mati lason sa kali ni kalang lang thing piki sedeme ahok aha ka pake survey check hot kya be asi ang bonglong bon check nang bong mati asi lason time tum mangsi kidu la dalal bo tum mangsi asi kumane ang sinang tum chiti sini je bongbong song dobek kulo te bango da party dulu CM level EM level no level kami party tu kenal japun la sinon ka abi sitang mo social media lo hangju jom mati tapi so called RTI itu la inut bahani itu bang la so han pensi la tum ke right to income so si ke claim ji ni ma ba claim si mo heta pulo je maximum documented lo mala tu not they are not mane basing on facts masih la silveta alam tak 1971 wasi reserve forest declare daksi lagi pertama masih halasut mane
Tungtui coba bak kemana langsung dot pulang. Tahan mesti start pini mana suri tu mana langsung ambil mati. Lagi non tala tu langsung gazet ke council kena punai gitu. Government langsung gubernur langsung ini pensi. Langsung non nang tu tengok. Langsung asam government langsung district council forest department cingbai sai pensi langsung claim tu. Nasi, abis revenue village kadang kami puisa medak, dulu council bahasa kota do puisa me. Amunit, abis dulu hasil. Imu si dulu amaga reserve forest penebang komandan bang forest land boleh padukong nang puluh dak bang. Tangtenan malam sopora phan birta mo ington iksenang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihen mo pit puthot birta long wang thuik long. West Karbi Anglong Tumpreng Taradubi along Sadai Assam Lekhika Samaru Samiti Tumpreng Taradubi Aru Amazing Si Lekhika Samaru Samiti Pangdang Ponlo. West Karbi Anglong Tumpreng Taradubi along Sadai Assam Lekhika Samaru Samiti Kapangdang Japan Tere Nipai Kren Narkepani Taradubi Patwa Klamalong Isi Aru Amazing Japan Kachingwai Aklong Paledang. Nirala ing TP pen kacepan pupana maya long minati senapati manta phan mepi lapen borsa bora phan kongchun bang aphadeng peksi lekika samaru samiti aru amazing si anot kapre apang piatwa phanta ason arpu pekpon pusi perake narajan bora pen kat news along betanang pali যোৱা মাৰ্চ মাহৰ 14 তাৰিখে আমাৰ টুমপ্ৰেং তৰাদুবি অঞ্চলৰ মহিলাসকলক লৈ আমি এটি লেখিকা সমাৰোহ সমিতি গঠন কৰোঁ। এই সমিতিখন গঠন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে যাতে আমাৰ মহিলাসকল ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আবদ্ধ নাথাকি তেওঁলোকৰ যিসমূহ সুন্দৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে সেই প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই আনি বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী দিনত আমি সেই উদ্দেশ্যেৰে আমাৰ টুমপ্ৰেং তৰাদুবি অঞ্চলৰ সমূহ মহিলাক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এই লেখিকা সমাৰোহ সমিতিত আহি তেওঁলোকে নিজৰ সহায় সহযোগিতা উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাবলৈ। হয়, আমি কমিটিখনত মূল বিষয় বাবদ ৰাখিছোঁ 21 জনীয়া আৰু তাৰে আমি উপসভানেত্ৰীৰ পদত ৰাখিছোঁ দুগৰাকী। এই দুগৰাকী হৈছে ক্ৰমে শ্ৰীমতী পুতলা মেধি আৰু শ্ৰীমতী মণিকা দাৰফাং বাইদেউ আৰু তাৰে সভানেত্ৰীৰ পদত ৰাখিছোঁ মিনতী মান্তা বাইদেউ আৰু সম্পাদিকাৰ পদত মই নিজে শ্ৰী বৰষা বৰা আৰু সহ সম্পাদিকাৰ পদত ৰাখিছোঁ শ্ৰীমতী চেৰধিহন বিয়পি আৰু শ্ৰীমতী সুনিতা ৰংহাংপি বাইদেউ। ইয়াৰ যি গঠন কৰিলে গঠন কৰাৰ যি সুবিধা আপোনালোকক কৰি দিলে সেই বিষয়ে কওকচোন। হয়, আমাৰ এই সমিতিখন গঠন কৰাৰ মূলতে আমি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। তেওঁলোক হ'ল আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত নাৰায়ণ বৰুৱাদেৱ আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিক অলকা বাথাৰী বাইদেউ আৰু বিশিষ্ট কবি অনুপ্ৰভা হাজৰিকা বাইদেউ। তেওঁলোকৰ অশেষ চেষ্টাত আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত আমি সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কেনেধৰণে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছে? হয়, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ টুমপ্ৰেং তৰাদুবিৰ সমূহ মহিলাক ওলাই আহি আমাৰ অনুষ্ঠানত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি ৰাইজৰ মাজলৈ আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰাৰ বাবে। নমস্কাৰ। Pinikar Biprayam Tama Biota Bangkila Ponsi Kangtoniklo.